Ljudi stije. Evo ja dole. I ja isto još malo, eto ja. Ja dole. I ja. Dole se, vidi sve dole se spanalo je. Čekaj, ovako ćemo napraviti. I dobar dan ljudi, dobrodošli u Master Gaming, evo nas ponovno. Danas smo na našem serveru, to jest na onom sranju, onaj server pro. I sad ćemo, tu smo napravili nešto ovakve zazancije. Tu je deca sama i ne razbija. I možemo početi, jel da? Možemo. I znači o staroj igri, ovo je ko prije dođe do dole, on je pobjedio. Ništa posebno, onako, dosadno. Idemo. 3, 4, sad. Sad sam zapao. A da je. I dole sam, prvi. I ja. Mi prvi još. Pa jesam, kamera. Ja sam gore. Imam na kameri. Kak imaš? Gdje si sad? Tu sam gore, gdje bi bio? Još jedno. Sam su. Ajde. Idemo. Ajde. 3, 4, sad. Sad mi ide. I meni. Dole. Ja. Sad gore idi, ali pošteno. Čekaj, mogu se reći prije, back. Sad idi ti dole. A di je sad ulaz gore nama? Moraš ga naći. Ajmo, 3, 4, sad. Sad. Ajde. Sad gdje je ulaz? Evo ga, tu je meni. Ajde! To! Pobjeda! Ja sam sebi stavio speed 4, nisam uspio ući. Haha. Ja sam sebi našao, a ti si išao na moj. Nisam rekao da moram usvojiti. Uzero. I to je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali, ovo je nešto bilo ovako malo bez veze, dosada. Vidimo se u sljedećoj epizodi, čao. Ćao.